months. Yeah. Bobe na bambo be now. Yari wo de ma ono. As you can say, you should wash our hands and then keep ourselves from like social distancing. So that's what me is here. And make sure say they don't eat cold foods and all those kind of things. Every time they are around BBQ because they wash their hands and so far that's and then we don't cook more times because of all no feeling to me. I mean, baby, and then we are coming with you. Oh my head. Now, in the face of coronavirus, ya humbobe na de ma man. Amba me de ma ho say so okwa agudi dem ma nko. Awa me nche say opei paado. Na say bi okede agwa na so oba me so first na nko wash na nsam. Ne de seminar ne water. O wash na nsam wie pe. We say mama affect issue. Ada pepa na nsam. Opepa na nsam so ansa na obedidi no ama de sanitizer. Afefa na nsam ansa na obedidi. Ebi so okede agwa na se no ye fiam so ntwawe ye. Obawa affect issue nketa na no fa na se bi nso tissue fa nketa na no. Mama mbawa ngu obi so. Small boy. Where? Achai. Now, yare na aba no woni me bi. E fa ne say Coronavirus. Then na woni fa ho. Ocho omisi coronavirus say ebi kawa. Yala obenya ne say fever, fever. Ubebo pain. Ti aba e no wo den na wo ye de bo ho ban. Sem medidi am washing sound. Ada na first na wo didi an wash o say. I'm washing. But you say ada wo wash ni ye. Aya. O ma he. My back. Ba we di an 6 years. 6 years. Inti yare na aba na say what ho asem. But so. E fa ne say Coronavirus. Inti den na wo ye de abo me ba na ho ban. Eya me ba no ro ni sa. Ena me sanitizer so abrinya ye yisu. Ena ma ye yisu. Ena maka chen say na so mon so nyom. Where di an? 6 years. What is 6 years? Na mama me trouble sa. Yare na aba na what ni di? E fa ne say Coronavirus. What's anyway? Oh, radio so. Oh, radio so. Inti den na wo ye na wo dey protect wo. Den na mama aka cho say ye na fa siesie wo. Mama room nsa. So wo nsa na bi mbiem. Mama fa sanitizer anya nsa. Aha na bi mbiem. Ndi a wo ye. Oba no nya how many months? For 5 months and there. Inti den ho boana na bambo na wo ya ma me be. Me be there for now no me pesa obia de ne sakra beka no. Na ya me call out nso me dey bibi to say gloves somewhere no but material one be the cover nsa. Aha and I me share net ade nso at least e won nsa ene ne nan ho e be cover na se na be ya onye contact with people. Amati ni say e virus ekum amanfo na moreover so e was say ye hwe ye ho ye senia ye de ye nioma e was say ye hwe so say ye be keep ye ho clean by washing your hands and senia be sanitize your hands and you say sorry na wa sanitize but also over wash your hands frequently that will prevent this virus we say e bin count wanka sansema wo ka che mi wo ye pa cho ai me ye pa Ga mitinan kase gorora na sade nkuraba nte chi omo se china omo be spray nte china obi anhye dam no mo spray omo obi anko market mbawa ko wo baba ko wo di an wadi 6 years inti den na waka che na fa yare no o maka che se wan hwe no hu ye mo wan mpie suso ade mo basabasa nti yale aba wan hye dam. Now apart from that, then all the man or they say no one born no by. Oh, me to we I buy almost anto sanitizer. And me man no the people no what. What they are 15 over 15 years. You are running about what once coronavirus. It's a word then what's your family. Mat say for 19 in Yabi Ghana and out of 19 nipa ba ku na ewu. Yes, then I bet me they are born who buy a phone. Yes, say you use sanitizer and yen who and with soap and running water. Yen share gloves and nose mask. Me are mat say sinko for review. China. Mama me catch say me fa gloves ni she me sana me katama merini. I was me say baba me katama no. Okay, na me suma ten say akeka say yare aba. Di na so bia wo hwo ho so yie. Wadi die mo nantie mu bibia mu. Sane
enti me ma say ebeka say yampa na be yampa nti no esi obi ahwe ne ho so yie me wo ma 3 nti ade ba ye yare wo say ho asem de na ba ho bambon ne ma na ode amom so mfa oh no abi ne say me chom so mo show mo ho so yie physical omo nante kra ko ha ne ha mba so mo horo mo sansa na omo didi we nso wa horo nsa o dabre mo bibia mu na so ma ne ye neat na ne ye beka se ba no me ne ma ne sa nti yare ba de na waka che o ma fa oh me ma ka che o mo se o mo bedidi a o mo hwe ye na o mo ndidi wa abonten na o mo bedidi a mo horo mo nsa o mo horo mo nsa na o mo mbo mo ho ban obi gbo wa o mo firi ni nchan obi hima o firi ni nchan mo onya de on fa no hu embembe nipa yare fufo na aba no what ne dey COVID-19 then na what ya fa ho me see Korea start China if China e ba Italy ba yare ne see dangerous pa see chua untimi hu mi pa properly nyama be gugu ni nyama within 2 weeks when I be show you off in 14 days because of that no then what to say ubetumi dey abon ho ban fi ho I see wash your hand regularly and use the alcohol sanitizers and wear the protective masks into where me use hand sanitizer and I wash my hand regularly but the protective wears there and they won't need that one I'm not having some right eja mpacho coronavirus then na what ya fa ho bo mami ensa then na waka che obo na then so na wasan dey amom so obo fa mom ho ban okay isi no on say ba ne sa no on beni tu anamo say memma nkwane na nko school to mo fie sisi no me kwadwuma me rezo kwadwuma nti ye kwa eno mbompa ye wia kezo mo fa mboko mo nsua de ofie o mo mpie nko ba bia dedi kanso yamamo nsuo ni samana ene sanitizer ya omo washo mo nse wia ono rom satan bia no omo so dai ebedi omo huni ofie a omo mpie nko abonte se na be ya yare ne bi kura dai emesai omo aha ene oye nese madam abuso men kran kwantuo emu won sense pere emu yare emu amane huno ti afia man kwata makuro e wanye se ni ya wo pere enu se on kasanwie no na wanya wo na no anduro abuso men kran kwantuo emu won sense pere emu yare emu amane huno ti afia man kwata makuro wanye se ni ya wo pere enu se on kasanwie no na wanya wo na no anduro enti kwasie danyo mrebia radio no na adom fm tieni sani ya wo pere apono nwotwino radio no na adom fm tieni sani ya wo pere adentina wo so se wani no wasonkotie bibi aha na ensampa ni nyina no ewo so watie se de abatan mu bi de wo munim efa coronavirus yi enkora no so eyeme de pa se enkora no wo mu so tie ne de awofo no kanso wo mu tu ho anamo na wadwene oba pemfo no ho de bebi na yawo no no nete so obatan bi se waja wo be de obatan se okwe wono na na ekro nti wakyekira kora no ho eye na nkomo we no se no se besipi ama mene umienu ni atiase ye pa no a ese wunya womo a womo abene womu womo boa ye e wosan komo imu Cindy Ofori apia ya public health nurse or Ministry of Health nti no ya twene ha no pa wia ne anwumre just one frɛ no this will ni meeting mu obeba nyankopɔn enhyira no pa see baby anwumre mu adwo yeah na bibi abɔkɔ de na as stress achi wani musa no but no worries enhyira na oba benya ewo mu na ma wusa root oben ye bo a hwɛ yɛn go Facebook na Steven Ananso Sara Emmanuel O apia na boame entry pina my comfort mreku anim Evelyn Jakari Bikof Henry McDonough Adomba Mabena Asante Evelyn Benesakwa Andre Mfede
Ay, edine so so. Bernard enso hwe na Sadiq Salam. Mo amusha ni nyanyamisha na mo se sound ne ma nenso Haji Adaroma wa fixe ne oma ama se sound no emu eda ho. Nti ye hye yenkomodie no ase COVID-19 ya na coronavirus ni abusua no sen enetie efisa abatan bi school no na hwe wo manema wo mo de wo mo ma no closing time and ayo omo so time omo pon nti say ye nkra wo fi ho na ehwe omo we wadwene ho pen e bia de wo boafo nti wadwene nko ho so wo bi brepa wo nkra no hwere mu nanso ye nyina ye bambo nti e na aban de san hye we ato ho sini anwume mmisa mu akwaba ya enua so wote ye ma menom ye papa nom ene ye man mu bi e wo bone tofa wo mo nsam no asam no wo mate asam no de wo mate na mechia wotiefo nyina anwumre we si nyinsani awo atiefo bebi omo bia mechiamo na mebo anesifo nyina abaso fia esema ye Kenya asam kito asa anesifo nkwa o de ye midwife ni a doctors nyina ye from health line you know the front line people omo front line nyina nyamishra wo mo omo ma hoden na omo light ni kita mama ni endum omo nyire omo ho nya adwuma no right Mr. Tego si wachiao director for Nelson Midwifery Council Greater Accra Adelas ye shia no wa ya nkasa yanka hwe ozo wachiao pa adwuma na mo ye nyamishra mo ye Dr. Bedu Sakwadi yes adwuma na Midwifery no Obronisi is not over until it's over. It's true. Now your bomb so by end of this month today. Yes. Rademan Century. Yes. Now she recorded 24 cases. I say ye kase and na betudwa. Na meni aje mo sound bite. Me tie nkola omo ka. Na che say education akọ. Nkola na te awufo ni biate na agudie ni ebesese o manimra for my omomudi yare ne ho few edi ho few ni agro no no monteso my own stress wo but omontete so my na yenye serious na ene de afia meka senya me hira woni team for that topic we see because yen nyina ye precautionary measures edi na yenye wo horo nsa ye see but enkwala na o ma ba fie no edi na ye awufo said okay awufo bebre wa Ghana how de nkola no timetable na nam sese o de nkola ku school no pa be 5:30 na wakọ adwuma onu se nkola be pon be 3 na 4 na onu so apon sa na sisi a obe na onibuafo a obe ye ne den wan eye den asema ye kan nye bete sa ma abatan ene wona wo hwe mofra eye den from primary nursery kosi SHS ene omu nyina mpa abefie obia eye den ama efie budget asesa ene ekosoro obi asema no ka che mo si aka so obesu because ne seminar nyina asa na semna no nko ne ma ka san kura nye kuma o se ne man che so de ne saka TV remote so okofa seminar no wa ro ne nsa Franso kofa ya na wawuru ntafi de seminar krampo aya de fofo na ba abata nyina abaso na mastre nyame so omo onhye omo nkra ne emre we die mu odin ema wo mo ema ye enokre common we no de efri say ba ye de ono a wo je ne ho bina ne ho na edin ti aba na nka say ano a ye de bodin kum nipa abo ya nka ba na wayera ya kana ho asem bebre but ebia obi atia na so de mo a ye kana mo no obi ti no mo COVID-19 and coronavirus and no ba you no be ye nim dia ye mo no tofa ye mra ye pregnant women so eye yare bia meka say enye mframa mu yare wati ase na eye yare bia be frɛ no from person to person ana emuawa bia ewo emuamu aba nipa mu ana nipa afa kwan bi so anya bisesi a ha nipa edi enya sesempu enye muwa mpo se nipa mpo na esi edi enya na efri nipa so na akọ nipa enema ni treat ye den won ade anka ye mframa mu yare a anka ni nyina sori ana ade ade akekere ye hwene na anka ye nam but we do say from person to person ene ya ade so a se obi bo wa na oba nipa no ana se ohwinsi ana osinizi na oba nipa na egu no so ana se we ebe ha no obenya bi eno ne ade a ema no enya ena se obenya na wode won sa keka wani wano ohwene ye nipa ewo ma ni tititi yanim ewo ma na oposa wani ewo ma na otiti ohwene ena omo motare omo ready
sabre we die enya emrepa ma wo mo minimo bi a o se ana ne re fi ne ho e ma na o de ne nsa kona no pe na wakai aha nti these are the areas ebetimi afa enya sa yare no minimum na stay there for 9 hours nti se one pension bi ano no ammo ho ba na afi a traveler ko wahera wa mu anase wo kidney sorry wo lungs mu na ekomu super receptors bi ho no ma omo makonya mo tena se eje o makwa aba nti omo tena se sa na for ma start take over nti e basa na ya ahomete basa e ba omnim na so obi a pension no mu a wo se ni pa no ma ehoforo ekogu yem nti no mo kase yenu mu nsuo yenu mu nsuo nti ekogu yem a hydrochloric acid a wo yem na se acid e wo yem no and the morning to mint na ho because ho nyo mo tena bia na eno omawu e na ohoro wo nsanso na eno so aboa nti meka se yare no ne tofa ne hawa isitie eye from nipa eni from mem omo de na ma omo de information wrong get to social media say e won from mem ntina be hu obi ano atam mask eni from mem na o say it's on the ground na person say ye wo table so e wo TV ho e wo door trotra wo fro taxi wo fro e wo eniema e ye surfaces ne gu eni from mem a ye ho mesa eni nka ati obi a eni nka ye nyina ye wu nka ye nyina ye rade hu ye mobo nti wan etiminya bie obi etiminya bi be ma oba akola panyi etiminya bi na ye free bi vulnerable na just omo a eto semaya reho kese ama ni penyina abonyinya eye mpanyufo madru 70 years and above I beka say nananom no because omu immune system no ye mre what you say and emofram po the WHO amayati say at least from China from December China bane other countries no percentage omunya 2% in terms omu omunya ndi enyi penyina enya bi oba be ma enyina etimenye but ye nananom mpanyufo no mo no I no mu tifi no omu na omu ye very vulnerable drusa ebrewe mu okay arofo no sede nkomo no atie eye medese yanya nimdifo a wo mo akire ye ni o hwede yesi a wakan se bi kura ko mu atene mu 9 hours na hono so onum so pupu ano a won na ekro no nti ara na ma ensuo ho aye dene aside even we kura beba ne ensuo yesi ye nom ne dodo na timi aboa ye kidney no na akodwonso pa na adwonso aye te orange a anya yare hey cook cook also bu on pension obi on o pension na ne jonso ne da obi so on wondidi ya wonu nsuo on pension entu obi na se on pension sa brese o pension no mesre obi a even wonu nsuo da dampa yes say nom koso na nom bi kan say pure water no at least wo dey 5 mpo a day no sachet no wutime no be 5 kra ma ye kra ye pe say so wan so a osika be so bottle no say kese na 1.5 liter na at least mienu mpa na se ba ko ni to ba ko na esi table so ade se apon esi there be say o hydrate like no be too yes 350%. O hwe ne sa de a afie ndie be hadwen eta make us one ho be so 7 cedi one ho be so bottle no ti be 7 cedi week ni yes se wo hwe ne sa na ma abna top your water sha ne enya ma abna ya de ma abna ho be so na wato obi kura kita bottle top your water na wate agum wo ho na one na ese bottles we ho abribia na ese bottle because eno nche se wo top your water ba kwa na wanom ni nyina ategu se wo nse sikenti no upe bottle a utoguma na eja no na de aka no e wo bottle mu te wo kwa na esa na wasa ye refill semi mana sa na esa wo ye no se ne be ya sikasem so so ebe ye we e na de ba ko so ne se na ebi mo kasa yare ne mai me no kasa still a ewom ebi mo se emaye omunyini yes ebi mu nyini dodo na e kasa o nyini ebi mu bisa sa adenti na wo nyini o so yese yare no empawia yesi yare no ntumi ebibifo yesi yare no me no ma e wa ha ne de ntumi ye na ya bruchi asem da bi me pacho empawia na wo ka no so okofruka bi na wo sesa afrika do no ho anaka seat no ho na the Korea officer na offices aba ne nyina ya abrunsan a air condition o baby a awia ben ya na wo sa dan ni mu e wo honom no akogye egu table so front desk so ne ade e be ha adwen intimesre na yemoye ho ban na ye kan sue na nkra die ba me mu nkra no mo mpensu ne be de ne ahye o mamo no nsu kan bi mpensu okra mpensu enti no be sa na juice a o mo pe no na ya encourage wo mo no manom
What yes, obi on mana ni gye saa paper juice ana eno no etimi aye bi no amananom na ye nkyere nkwala no de ntia esese omunum nsuo enkwala asem kan nya dio enkwala na omu mpese obeka kye nsetena so pese wo kye no opese wo kye no se di nti na won what shani di nti a won tena se na nti ase ye easy se wo ma akola duane di na wo hye no aya na won ti ase sa den na wo hye me but wo kye ne mutie se wo didi abenya ahoden ubenyini ubeye tenten ubeye kama ubon se ochisa na adwen edidi nti sa nkola no ye nhye omun kran na omunum nsuo nti ye stocki nsuo wo fie yes talking nsuo ena enye nsuo bia kekeka se nsuo ntinaja opeja we ana wano ese epe nsuo ho te won na no so ankofa diarrhea amre enkola ayenyi san ni awo ena wutie no na ya ye hwe aya covid-19 ene abusua no se ya ye bebo ye ho eban fi se awofo abatan ye no ye bepie nkrande yakon mo hyedem ye bepie ye beba na de ne yenso ye beye vi so mdo mo shom ba bi dada ne ye yaba e de ne wose ye nyina ye refie hono mu a e wose ye wo refia na akwai wo ba be hage wo be yo sei eya na se enye mamenes da bio wo se wo batan wo fie adwuma wo refie ma no wo mudimika daddy ni mommy ni abe hage wo ade enso ye fra bonten na eba na enchia nom ne niema sei na wofo no nya sa ade no awofo a efiri kroma ba fie ene nkura ne ntem ade a meka ne se edikan ye maame no menua ma no moto ade wodwa so in fact se wo afia wo office say no menyi ne se wo be exposed to nyama bebre sa especially sika handle wo ho sika nso ye ho se no so ya de ba ko a yare ni timi fa so eko enti enime krobi krampa omo de abakra se bibia ye online transaction se ne be ya wonsa enso sika mu enti e ma no omo dwa so ye obi mo omo dwudwom pe na omo asesa omo ho atade odi free efie ba no enye no na ohye ewo dwom ebi mu mpo hye apron kra de gu wo mo atare so ni ade ebi mu so kwa de omo nsesa wo mo ho omo atade na ehye omo no saa into opon wa no ode afro trotro saa nipa wum saa na ensakro ya enti ebesrese yensesa ye ho opon a na wasesa watade no se na be ya wonfa yare bia free krom nkoma enkola na sese omo wo fie no because bibinti na aban se omo ye da omo ntena fie enti omo de in case ase de omo gu cage mu na wo men kofa wa bonten fa mre wo omo enti yensesa ye ho na ye wohoro yensa ye ton ade awie ana ye free officer ye wohoro yensa na ye dru fie first thing enkola ne de ye odo no mudi hyan but ye ma omo hu se efri na ekode ma memba na hu se ma ro me ho awhoro mensa na masesa me ho afendi no ba meta mo kra hyechi ye ne sa na nkwala ne be more protected no mbeti asenso yo ye no me say ha no so ye ka ho no mu ye fi say na ya adwene enkoso aye say ye wo ye nsa na ya tare because emmo wani go atare ma etimi take 9 hours se covid-9 emmo awano 19 no sorry emmo wani go atade emu a etimi gina mu for 9 hours enti se handkerchief mpo ye num bi etimi yusu hankia ne de pepa akonya so ne asa atena so ye pe adamfo ase ne de pepa akonya so adamfo atena so ye de pepa ye nim ne ye gbo wagum ye ahomete ne nyina etimi gina mu all this 9 hours enti fa no say wakodwuma no pa wontena dwom 9 hours what you say watch ye be 6-7 hours bi na ejawa be fie enti sa abre no de say what Saturday be fie enti hu wo laundry baskets no kra no me no nya separate from efie de na nkwala de kra mpo ebegum what you say enti say ne wodru ye nya frɛ nkwala no ye mre wonsuo ne sem na nim wona wa wo horo wonsa anasa watade ne wayi ne wapi no ahoro wonsa kra na say wo te ho yi bibia guansa na we refi ya anya ne sa na the incubation period for asema ye ke 2 weeks na pese ye chese say mo woni rewu mu a eteki 2 weeks ansa na ubehu I start say dan ho di nkete ena so ni pa bi obi ho no ma de anya ni nyina signs and symptoms ni nyina no benya obi ono ba ko pe ebi nso mienu ana mienso obi so timinya ne nyina enti tekimre enti bia na wodi fridwom di abebrom wodi free office di abreom enti mesre
ya maame no udru fi po de frɛ nyemre wonsuo nyemro wonsa maame bi no okase on a simple note nka to pure water na ha obi enko ha obi asomdwe enti no wankasa pesem na wo ka nsuo na no a na wada ne nsuo no na asa de ahye wana na esone egu in a way no but ne kure wo mu ne say baby a wo de to no wonsa na de asum no esa akwa wano no enya de papa mesre ebi adri ni ma obi mu a me pa cho fensuo yugu me so me pa cho so mu na hwe nsuo ebeboa eno ye better yenya no sa no ene chesa wo kasa ide wo kan sie ide na say ene de ntime kasa ya hye atade ba kunti ya de hangi wo next time Debi mesre ya hye ya sie mesre ena wo simple say we abom ma ne wo what you say mesre because here wasi now they akowura demo now they hata edemo wo na scientific research actually mpo say e mo no create me good surface ni ade for 9 days eti fa no say so dey gu odi atade na odi abesen hanga so e wo dem hanga na say benyama ne say no enye wo nkwa wo dia ebenyama foforo wo ho na dia hata asem na ye ka no we are trying to put away fear and panic but your person yema obi ani enna ho what you say no mo no ho ban say na be ya nyema bi say emba say uba hospital a ubonsa nurse for bebre ehye apron omo mo she green ni she apron fita bi guso omo mo she white no so she apron bi eguso ye pompe ye yi because ye catch ye hu say sa apron asesa infection bia na say yare biara ye adwuma ye koba na asesa normally say me chade asema me kan say ye she apron na ayare fo mu gu mpa no na akwete say buffet eso bia ne yare buffet ye aduane ahodo bebre but esase wo hwe obia not wo hwe apron na wo ye obi ho adwuma bibia na apron to meje nti upon a na wayi na wabobo apron na hye rubber foforo mu kra wo mfamfra wo niema enti wonsa na asifo bebre o mu si o niema apron nko aye sonko because on famfra niema na aka no because of infection nti me sese sa abrade ye papa ne ye maame nom no nyinara no wo fra adwuma ba e pamocho wonsa hohoro no ene even wo hankis ni ade no ema ye fa fra emofra no mpo eniema ye sia ye make sure se be hata ama awia abom awoni ye eyenyin san ni awo na utie no na coronavirus ene abusia ehun komo na nwumre yi ye die enti wanya bufuo so obi so ahoro ne nsakura ma ne nsa ho nyina ayini nyina epiepie na mse dia beto ye no na wohya na epenesa afa ho de ne na waso aye hye se kura ye wohye kura mfa hand cream bia mfa ho efise ye ku yade no mon share our Facebook adom 106.3 wo question bia fagu ho ne yenkenkan so emfa emma brano so na time no ye kwan wo mu a ye be phone lines no na mon so ye no mo ache na aha nyi sani a wo no de na se ne tie bia no yenua no apemfo nso wo muso tie wo mo aside na emofro no wo muso ya wo mo no ene mofro na hye ye funu nso e de ne yenso betumi aye e de abo wo mo ho eban yento so na ye ne si ni nkomo e Endpoint Homeopathic Clinic Mr. Juada yenko ye screening no mema yen prostate no ye mo ho ban screening no enye bete then so Endpoint afato no ho so ye ni free o check na problem o ho ani ahwe na ye sia no ema no so infections ahodo has ye ho pa the hands so obeko ye ka COVID-19 no muni ade ye sia ye immune system no so ni yen chill na kwanya obefa so obebuild immune system no to me frɛ 0244 867068 0244 867068 yani Cindy for yapia our Ministry of Health na ekasa enumre yemra ma pemfo no hoyi oba pemfo de na obeye de abono ho ban afri sa yade yo oba pemfo biara wo low immunity oba pemfo biara enti na edru nyinsen from 3 months going na ya malaria drew special bia ye de ma wo mo no yes edru sa brena bonse na because of the nipa and our body may be very ase enti eba ne sa na amani mu ayemre sa brain no yesre oba pemfo biara no obi a oyare embense nipa no even normal class your office kwa no obi bo wane ade kwa bonse se wo cold enfa mesame enche bonse wonya bia viral eno ankasa take ne course riepe na eko but this is a different case altogether into oba pemfo biara emmo no ho ban research bia embaye from WHO
to tell us say mapping for is at very, very higher risk. To say the year can say empenyufuo from 60, 70, 80 going in a higher risk. Bibia sama na ayana me reading na me hu sana me nya ni je bi che say mapping for ye enkofu bi omo dama kuma so pa ene mofra. Nti eba ne sana I get very excited say enye bibia ebeye alarming. Ama yesa it's mapping for the omundi the ye and rest. You see, immune system ayeki. The only thing is that we'll go through stress, we'll break your immune system. No matter the ebe can you say the way. Now psychologically, onya 100% fit, it will still be weak. Ebe breaking amount. So the best thing about me I say, just free your mind of other issues. Obi kachem say adia won't mean breaking, don't think about it. So we share no won't mean to a dying frasa see so. Men ho do betimi aye no do it. Eno beboa wo pa. Enti e mapping for no e didie no ehia omoduane omodie ene omahome a omoje. Omo no munsuo ye na fruit no so mra more. Na enro biara ye de omato so no. Omo enom said no mo hro omo nsa ehie we nche so omo superpowers bia omunya omo ye nipa wa hwe yo betime nya but omo ho ban wo sa kwan we so na omunya nre bia na omo nje omo ahome okay obi ahia ahomeje especially self quarantine ya abei obi kwampo na ka say we ya abei de na say ne after the aftermath of COVID-19 means nyinse beba pa awo beba pa sa na bia wa adwen be so hye ma fine say sa de na de nyame ase because figures ayenya say nkofu free we ase ne also na say ne that means you are going to replace that but you best but you best say ya ma me nom na o ma fefru no o mo nhwe o mo hoye men ben obi a wo yare Sabre ye nko hospital nko srasra. Okay, opemfo. Opemfo nko srasra. Say there be as I say you're planning your life ye. So you be anka ofa wo ba ga no akoto tomatoes me koje na abefie. Ade je so de na wotwe ni mu nyina wakodwom. This time let's say what tete so. Into planning wo life anyhow abesi budget to hu ni fie sa na men sorry nka so madam fu bi yare me church member bi da hospital na senya yare bi ha we emergency ha wo hu tutu america enko hospital what you say utimi frɛ ana wo send test wo de fa nkramma ebusua bi a oben se nipa no kra no fa ma ne se anka meba wo ne so asɛm abenti no minti memma na yentete eneme bi so na se oni baabi akopinfo bi a wotie me ni baabi akwatena fie we want to avoid that social contact no tena fie we want the distance na ye kan tena fie woni baabi akwa as at Friday na nkofo ye party aswodin wo ho me sin nkofo ye party afena me nwanwa me se e de na ekoso party Saturday obi ye engagement gidi and I'm say na dia na mu ye just say is it that munjindi ana day because nipa na we invite omo no ba no na wotwe mienu atwa mien se chumba bia omako unim nipa omako hia wo omo omo ba o program ase omo bedi wadua no po na akọ what is the essence and so your ba pemfo a twitwanyema we nyina so na tena fi na gi wa home eno na best no one musuo na wadi fruit na yi adwendwen efri wo so Isaac Shumasi Shayan ewo Israel na wasisita fia COVID-19 de be mani pa nyam pantimi ntu wo mofo nti obi ahwe no hu ye emma ye sa wonye ready na wabɔ ho ban ama Ghana se ono de odwen se anka ban ne mfa account number bi mra na Ghana fo wo fie ene amano ne nso betimi adonate bibi kakra de aboa Esther Amoakoa wo Italy nyankopon kam ho adwo konadu afri ye fin I'll say Moses to answer your question on what to do. I'm say Obia asene ayibina o year no amano about immune system no. Kwa abefa so obe boost no niam wo so di. Yeda se adwo konadu asaba wa ha biem a woda se adwuma na na ye no yeda se Matthew sechi enso asin kojo ben ye hono wo hwe free Messi esi edu hwe Daniel ye wuso echaun ese na ni program no ho pa Italy eno wo Adri K
Mark Wonder say 24 cases and near asam no ayekese na ubu ani na time no so aso ya asam papa mama ya hwe oba pemfo ye hwe nursing medicine so metese vox pop no mo obi kan bibi di o ye de abo ne maho ban omo medical wo dada no so ye nya ne dai sisi a no omo kita emofra ne abodma kitwa na me ka kire obi last week say nipa nyina ye refi say covid-19 coronavirus no ana ye ka but midwife guso giawo awo guso kam ma bia wo manya yes adwuma no guso a ekoso me ne wo kasa krampo na bi mawo obi kra wo awie obi krampo guso a ye push obi kra wo theater ye ni CS kwa yes sa enti sa ni pedi e be ka kire mo ne say yen stop visitors e be fie okay ahoho bebra e be fie ni yen tete so omunya ni momo kra wo de se sikampa sanko the washing powder na so baba enya whichever way but yen tete ahoho ne ensra yen tete so wo yen ka say yen stop it completely but I na nipa sometimes yasem ka ye den kakra yen ti ase e ya de foforo but yen tete so I na say obatan bia wo a de anigye bre oba ne ne busua any community ni nyina wo enti na ma wutirim kwa no they say you best say yen tete so because yare na eba no unim nipa okita bi enti se nyina ye basa na obi anso bo pese o mehu abodoma foforo na waba no obi aba o pese onso abodoma na waba ne mu se even ntoma no mpo na echeche no kwa na o ma ne nso akwala ne nsampa ye so ntoma no kwa pese ye hu sa akwala ne ho etesen ye so court nim ehu sa akwala ne yeden etesen e basa na wonim de wo mensa wonim ba bia me free yeden eba wonso e bia wontumi na ne wa pensuo ne semina any tissue esi wo kwan na no eni ansa na go ame no so horo nsa ansa na wawrem ene semina wo ya bepa wonsa ne tissue ansa na wawrem otsana man sanitizer or sanitizing nsa kama aha na afi no eni so obeso abofra ni mu ni ade a so ye obi obo wade a e masa nipa na so bia na pomudin ensheda ensipisa e ma no kwan e ma ne mben wo sa oba tan na na se sa abofra no krampon se ne be yankofa how bi emre wo anase I can say abofra no we de nye abufuo so nti se bia wo kọ baby sanu a na ya ma wo sa excuse na mo abunfu na we nyina ya hyehyɛ ni bia ye e de aboye ho ban ene mofra no e ho ban ti we de emre ye wo mu we no so wo abufuo bebre yi firi ho fi se eye de ya obi beka so ho obi asuro no ho especially when ye ni dura ye de kio na se yesi yan horo yensa na ebetumi abo me ho ban ana ma obi mma me ho bebre na ebetumi abo ada na enyi kwase ye na Samuel Abi ebisa se can flies transmit it into your food and get infected? There be no so far no scientific research bia emphasa emuaye emai na yesre nya mesema emuaye sabi ma because emuaye sabi badia I think say ebe yehu kakra because yensa hohoro ene you can say ahonidie kakra mpo na sese ano yenhu so a ayedin ohun what you say na wansma ene ade ya kola bi obisa amasem education bi so person who say entontom the HIV is one and say ya empowered na adwun akoda level but wansma de ye stress man ndru sa empempenso no emai bro no ye ne na so an sa ye me phone lines no 0302 216561 0302 216561 na yene mo enkasa enuane be na wo se ye die busi immune system no enuane ne die ye free bibi right now na dia ye hia ye vitamin C base aduane vitamin C ewo ma ebetimi aboa ye na apart from lemon and lime ye wo lime and ye wo lemon anke twade ne aka akese no epo wo ho na kakraka ne bi ne nketo no ye benya se anopase wo sori ana wo twitwa akese ni bi no na ne wa ye ensohie we your batan wo fie wa ye ensohie na se wo
wode atutum na wakata so na say wo ya leptin no na asoki ensuo no aba na wahwiehwia ma obi a bi wo fie na munyina ma no no first thing in the morning and no to boost the immune system no and so boa sa na anwumre so beda wo ye ebi mo krampo ye de gu omo bottle mo de ko adwuma mu ani edwomu ni ade eye sa bre ade a enwunu de ye betete so yente so ye na first caller odo ya do banyi sani a wo so di ni ba bi afre enfi me fia na me aso nyenka wa na je enka wo so papa afre he me ba cho Obama ni me ka se fiti hum yo yente o enyu mama education papa na go pon ede enhira mu na senia onema edikan a chere insemu a chere amansana. In fact, momen disa inse mama da matre no a chere no momen diso because ye diso abeboy na and afenso senia COVID-19 arase corona reno virus aba wonte ye basire we afia ya na montu senia mo kano kem abrina bibia yon ruyensa wo meko a fense insu a etene arase ehwegu fom no yan ruyensa ane semna ewase na even krampo no anokwa kekekra bitima aboa e ma yar no ano esikakra sinse e bia e ba koso bibi mu na yennim nya obi akokoso mai de kokoso mu obonte na yenso ye de aba fide abayewi era be tane ye wo fi na fense se da se papa passe onso wachre wadwe wo foforo so betimi aba odo ye mo adwodo wo bani sani awo so di ni baby afre enfi so che from ya gimi South Africa so yenti o pacho person bisa se na kora wonum ni sanso wo be ni den ye ni asamna ye kese je se chechere ma menes be ya no the amount wo de koso atie mai ye da se papa Yemfa foforo so ewa homa no so odo yemo adwodo ba nyi nsani awo so di ni baby afre enfi kafra na homa no ate ede ekọ yemo adwodo ba nyi nsani awo so udi ni baby afre enfi pacho hello ya chewa nyumre na afre free me de adwa pacho me free Westland yo pacho ante ma fire be 3 months na it's no problem on ho kakra I think I'm not sure me more share kakra problem be ya and there was denial on news and I'm the more can say me here rest and so no hana me yam ashim me yam finish sa me say there no e was so fako for mama na pese me hu say e be ma waware na na say bia relationship ya na ni send me pa so me on ware me nene ware e be say bi e share one na bibi sa bai na friends hold on na producer nyu number no ho na me de hold on producer bejo number ye be ma mamenes no no akasa why nti enwini bebre why ye da sing ye da se papa na ofofro so wa homa no so odo ye mo adwodo ba nyi nsani awo so eje wo so maame na afre fi hia nwumre ifre free achim kotoko odo yo papa yentie o me bo abaso ni adwuma wo ye nkirekire amode magana fo nyina amde obi atibi na yezi obi a nhye dem na do agya okunu na o ma ho abetina studio adwuma nkirekire nyame nhira no nto nkwanam me yadam wasen so samutie na yempa ya ne so obi a bedi so ye di so obi a ebi anya obi a ofofro so wa homa no so ode ye mo adwodo ba nyi nsani awo so hello papa ya chia wanwumre wo free he me ko me free asutware pacho yentie o me ko na mpese mi bisanse emfa ne obi wo hono na se wenya virus ni bi na okobiare wo insioma se wo a wo so a wo ni bi na obiare wo nsi wo be ni diana na ese beach num ne swimming pool masa na walking me pato wan mama nes be ya no dia ma o ya da se no me pato you me da se be so ewa ahoma no so odo ye mo adwodo ba nyi nsani awo so be wa fa ba good evening e jo so no free he bubu ashi yo yentie o pato mbi nsa antenas nse so wo fie na wo mpie ya let's say when ni kekawa na se wo ne kekawa ubetumi di won se titiana abra wa wo hye won sa no wo fie a wo mpie ya let's when ni kekawa na wo ne kekawa ubetumi titiwa na yo mama na se be ya no de amao ya da se papa ofofro so ahoma no so ore mo adwodo ba nyi nsani awo so
low radio no my pa chow. Ya mwadro ubani seni awoso. Me say obi ama yemfa last call ho. Ode mwadro do ubani seni awoso. Ambassador one. Yo, yada se papa na okra de say. Mankasi mo. Asamankasi. Yenti o. Bese we say mo na yu omu ofin so e. Ya men so omu so omu ahoro nsa. Ayo, ena aje so e. Why? Aje. O adre nso ofie. Mate mama na se be ya no ama why? Sa kwa. What do you fatu so na o ambassador we do your problem. Yemfa ya wi ohun yemfa last caller. Ya wi yo mama na so I ready. Mama send you for yapia. Ambassador de no question. Mwana ya do mu ofie wa mani mu aye dada mama no an se obe horo wonsa what ya say edi kan mama ba ko say ne ba enom ne nsa enti sa obe ne den o te say obi ore ne more what ya say sa abofra na say ye hwese ye be horo ne nsa abribia because we den ya wontimi en stop no enti de o obatan be say horo nsa and horo abofra ne nsa abribia no mfa infection enko nano ena no obi busa about ensuo mu adware ewia we ya na ye di video bi kire me in fact me hwe na me reho ya na me bufi afi no start sere South Africa fo nko bi o mu gusu mi mpu mu bebre ena ye bonyum na enyo mu sa no mu o mada na nyom no de corona to no mu sere ena I got na me buafu but later na me say this is ignorance because ensuo na mu dware wo mu no unso dware ensuo mu che bebra na afi wonkasa wo hwini mu yes now hwini mu free ensuo ni ade na wo dware na bi nso ko wanum exactly enti se mu dware ensuo bi mu sei na obi him free na hwene what you say no eya homete the best thing is avoid it okay ehun hia avoid it emwawo ena so obi ya krampa na odi afa bibi ho a odo nsa kosoma wonni me nipa ni free bar wanya intenya de papa anti just whether swimming no a beach or say a pool at this moment just put the stop or self quarantine tinefie ehun hia say we be ko swimming pool and dey na bathroom no hwe nsuo egu ho is better it's better okay ena ho abiem na eno no na aduane no asem no obi ka question bi ose question be okay kan aduane no me pa cha aduane no mesre se nkontomre nso ho hia okay e ma ye pa anomo mo pe sa aduane fe no broccoli I had to say vegetables for no paneton. I had to say a mushroom, but a green bee, esa white green hair, and also ye and also so ye ginger ye garlic ye and almond and katiano and no ye and yan katian kasa ye almond abrofun katie no eno so eye and a pear and a popo so ye pa popo so ye enti so far enyama ehia ni orange juice ade nyina yesi nkola ne bi mpe orange no enti ene wuchim egu ade mu mana na wa kire ne de enti a sese onom enti sa nyama we nyina boost your immune system no and as vitamin C tablets no bi mpo na obenya mpo na ene wo de ama nkola ne nkete na eye de no na wo de ama no wa kire mu de enti a omudi sa ade no abuse no vitamin C eno na akra wo mfie na ya di ne ba ko no hwe obeso odi na no pa wia na anwumre sa akra ni effect be ne bi na won so ele mfie ade ba ko nso yogurt but we a Greek yogurt you will Greek yogurt wo enye normal yogurt you mesreti for your friend Greek yogurt ye kwa yanka se Greek yogurt eno no taste na ye different kakra chan die ye eno no ye the natural one no than die ye di abonti hent ye mpa enu bi ena se wo fe mpa pioneer maso mesre obi ka chem so ko bi ne de deto egunsium eno do horo ne nsa saa odu abonti na so horo nsa eno se mama semena esi bibia wo nsuo no mu dada afobia wa ya semena mba obi se na nipa na otu no se de deto egumu dada
into ruinsa mesre yenye ne sa but ye wo fie dia ye mpepa ne ma no ho TV ho enkola no phones o mudi di agro gadgets na o mudi di agro no PlayStation ni ade no ye mpepa ho nyina mesre abatan TV ni mpo remote no ye mpepa ye phones ebi mutimi de o mo phones ma o mo ma no edi agro ni ade wo de phone ye fra adwuma ma toto ha pagya di aba oba ye washroom na o do phone edi wachiko na wo ja to sink so na wo pagya na show bottom mesre say ye dru fia enkola no ye mpepa phones no ye de hand sanitizer any tissue kakra ni afo no ne de paper phones no ho kama ne de ama emofra no any tables no ade ye mpepa ni nyina so kama high five no so ye ha enchia ne de obi mo so de by force o person odo enchia ne de ye nya even sanchia na ye de ya betwe ye no hunam da ho na ya ya be me support that idea because obi bowa egu na elbow mu na betwe mu say ya mesre emwa ne tena atare mu 9 hours na meka ye no enti so hia no de chia wo sa na it be transfer amount enchia ye recommend eye wavy won ho enia me chia mu obibi sa ana se India fo nchia o ka wonsa mienu bo ho na ni wabu mu ase no achia nipa no eno so eye enti ensua sa if ma ye mfa ye nsampo mienu no mpo blow no kra da bi enye ehadwe na ye nhoro ye nsa yie ye fa carbolic soap ebi mo liquid soap be hwia ehoro bi amba nipa ba akofo no nko hwie half na asa ye fa carbolic where you know sound bite no be so the tissue I was impressed dodo na ohoro mo nsa no tissue eti abuza se de na do yipa wonsa obi ka chem se na tade na na black into or the fat na tade mu obi so o so ne nsa se obi so say enframa na be ma na dry unya tissue a eye best se na be ya bia wantimi ahohoro ne ye no na chese wapepa ni na no see baby umra na so nti wo chia obia frontliners mechia frontliners ni nyina the multimedia frontliners Ghana frontliners ni mu ni enwa eye a nurse for a doctor for midwives for pharmacy lab mechia obi bia omuso wabuso omuso wo ma a wo maje wo magufu ebi mu ye breastfeeding omuso a ya frɛ wo omuso meka ye hom ye nya adwuma no ye srɛ wo nyina sesa gidie ni odo na omo wadwo no mo ma ne nya mo na nya me That's 0244 867068 0244 na yem build a new system no na yen hwe ye hu ye titru wo COVID-19 emofo sadama endpoints will be part clinic yeda na se papa yeda mabna duwa mankwase Dr. Shine Akwa hadi anso wudi menfaye ona de ento Facebook yanko ode say Kyra next week na mahunu die na mabebo facha me pa jona die to Facebook mo comment share like ye yankopon enhira mo Instagram ne WhatsApp nyame hira me die fia mankwa tamaklo ye sorry na Catholic GDA atwaso Jim FM Atrema, Casadodo and Fashima, Eradicaso, Namanya Imaso. Just one word is all I need. And to Robetua, Atrema, Casadodo and Fashima, Eradicasa, Namanya Imaso. Just one word is all I need. Your word is a yes and amen. Your words are true, you never lie. Whatever you say shall come to pass. What's every other voice, so yeah. It's an opinion, they can have it. Eradicaso, Casa, now what do you